Revelations 1:18. One more time. Revelations 1:18.
Abby Monson. Wait. Ya, dan yang pun wari sasim. Afal falelon pun ada mau wana ngera po. Kita touch, kita ngiyat. On porona wita yuare wape. Gue mai bila pada kaya wame. Arts, eletin kopong puapa. Leti patre kia kitaman, kilisore fanson amut ngadi kitat sipua, cieci fangan. At sipatra magkukunan kotong kitslon, nene aleman sis Kristus. Wakun kilisau trapuran medicine, ayu tai kai fanitan, samai warapun, uwatrak wal extend tiam kopong ngani medicine. Iwa fakun kilisau trapur, ngani kami tron ICC. Ni pun polana ko fanson sikaneto. Iwa sikan trak eto laneu fanson wasaliun. Iwa waman kilisau pokitan lana ke fanson sia nanomula sia saturated sia motran ren gugun fayatun kot met kota ngenikit le puna wasaman kina moya atrakiak le dipatren kabasan kot minne sona trilan le dipat me kiakit lan me kit simi atto at sibo trufangan fanitan at samol ngapalon le dipat mi wal kumoy ren fanitan met kota tang ni kit lonat family matter gas kilisau trapur ren mematren kot ngenikit Apal ngani kami lon leti beme mi apa tua ke transibuat dia tifangan fanitan at samon fakun gilisau traburen mainesen iwe esau tragren fayetren ngenet ren kabasan kot minde ba fayetren ngani ketren kabas balkel lon medamite kabasan kot lon ngegen ket ngopal ren fellowship dia tifangan wagan te leken Wa tilewati puliwai wa puliwai wa tilila lein puen fefen patrak papa fail. Iwe wagan pan ngole ti triende ke kilisau trapuren ti fangan morally mi pal alisi mi pal atakia ite le dipat me kia kitslon me kit sia to fanitan fakun kilisau trapuren mainesen. Iwe at skopong ngeni kits mainesen. Wa motren ai potrak wato paraphrase lon pukon ayon korinit sabon engol malemo ngolme elungan engol malemo usun kabasan on Christ manau sefel erapun arepun esor manau sefel on Christ manau sefel watch ke tie tifangan mi traklamotonga esor feyetun ana botoni la lisiket Eke afal medicine minasiarong fenita na policy ngunit atrak medicine alo motongau. Pogitan Christ esamaraw sa fair. Pogitan kot esatu amet Christ aferi fenitat. Ngayat kilisawari ti kot ren medicine. Lon ikaw pun sigan katolon medicine menne aramas rakan makiat sibawewe ti tromong transilelap lipanira tolong arabokaya usun silelap watch matot nomlan arakia harabo kaya harabo proofini harabo pergani kit saulang ngami wel long atre lekek pun Christ esamano sefer pun lon medicine koi ra proclaim arapera ngair prophet transilelap abalor long meti rasikulang ani kit fenitan nomotun lon manat yet Mior peyaser, mior inetra uputu inetra mela. Iwa jakat samon. Lipone kay transilela brav sukul ora etio arabo proofini. Ngalong atre ilik met pole rapuniye kabasalip an Christ mela an peyas polan manaw sefer ina long atre apilik aremana lon Christ Jesus. Iwalipon occasion silela prato pun rakita iwarap much maono lano peyas puna peyas semaso mi pen pun Christ mi manau sefer ye atre apelikana siamo muat ke medicine pon
Erang ari keslon arwan kornisapon de oksun ruwe. Ngera medicine pon Lord Christ Jesus. Atrak yes and amen. Iwai kana siya umot fangan ngasiya sa basa ewer. Amen. Lord Christ Jesus. At kapong ini kami lonitan at samon. Happy Easter, happy monson.
Okay, Monson. Yeah, seni lande dibat siapa tiponi an court municipal ICC Oregon lana chuo parata ma alun ngeni kemi kiliso kaya siapa kiliso ngeni court ren sponsor pengen seni ekoran ika sini Friday evening tori nanek wal tori amuchuran nani ralin manak sefalita siat sama celebrating okon kiliso ni ko tren fisiat chun renami mogit seni leniabi awa fitong ni lenian siang nong fangan chia ji fangan lan me dau chian koran gairan siatori ke siatori sini ICC Honolulu ICC Seattle ICC Welle ICC Guam ICC Iowa ICC Spokane wala Airport Municipal Pedal Waltori Pushing Gate ICC Portland Fellowship ICC Salem Fellowship Fokun Kiliso Cabur ni ko te papat pusin liun ngeni kemi ugugun me tawa Spain seni le poputana mi mo kutu keye tori siachi chikpangan palpusinan kot kabas epa feyet chukemi tori ekoso meni nakai mo ichapel sia para tak kekeri mensoni temi lon evan son ekoso ni pastors o wasile emen ya wa mo nakai mo ichapel yo palpusin kot epa pal sapel ale place ni kemi fokun kiliso cabur wal ngeni samacai minong cuk ngapal fokun makutitai ki afanitan autian ci fangan wal pusin ko ta wal pusin alun ngeni minne pal famal on time an expense on me ta pal pusin chapalan fokun kiliso cabur ipal address ini kiliso cabur ngono ICC senior pastor Papa Antroel Yamamoto kiliso cabur ni kami ko da po kan apa itu kami Mufidi puye onoraci para dana dirach kiliso iri sawat kodren ache weekend siamen enjoy non ren met visiatun purwadan met safa film de fiat yu kaponogun negeri jagawana urukum yu kaurige see you next year okay negeri awana urukum yu ka see you next year see you yeah Nepal ucia faso fadiden ne kapayo refem ni fangen savachkei achegichen kewe senior pastor seriach kewe ICC churches patori savajo senior pastor seri peden ye abo obukamere berach gao David sakangir kewi operatiwa fokumayo kukumet papayor yo sibuka kekeri tenaban Owa tempo paplas karuluan yen regon up front irgatoa ne payor net kichmekapan awna da ferider yo sibuka keri devi yo aga purto po bagi men debi coffee one ICC Seattle Rosendo Service si voi bisi
ICC Alululu, Reverend Michen Onamar. Terima kasih. ICC Peden Portland Sandy Rowley. ICC Iowa Reverend Morris Rex. MC. Ada misi sahaja. ICC Reverend User Chasing. Misi sahaja. ICC Guam Reverend Rocky Anton. Gini sel, MC Safari. ICC Portland Fellowship and para saudara sajak dengan kami dengan masalah COVID. ICC Ceylon Fellowship Reverend Fawitum Kacu Harold. Elkimio Raja Lifang Leopold. Seni Oki Monson Johnny Chufaman. And Easter weekend lewat kampung Melifang ni Reverend Ayam Mangin. Usulia, usul-usul yang mengenai jenis mereka. Nanti bilang ini Reverend Moses Mani. Ya, betul. Sebagian ajaran Moses. Macam berapa awal dulu sebelum Bisa campur kewateran medis. Apa kita suruh campur manuk soalan ICC Oregon. Disuruhan lehatip menerima giving waktu ini anak pur kemet touch medis. Aku gini sucapur, bukan verpalmu macam ini, ekerah komola, mayur pijuan,
men family, iwa raman kan kif, dan fansu Easter. Yana neutua faapun ran, di faawitan. Trish, dia prakong, wakan di kita di puluhan orang kesa. Ya, itu bicara dia masih testimoni separah naik basika memperoleh. Irkafang limo 5 neru rancangan family ngeni acai tufan ina asma kini sobo igamo rala Easter ala lepek yana mejuk sama-sama our ministry. Lagi so campur ni pucua sukoa ran kesa esennet. Gapai tori ame monsen eman meman. Begitu man fakun me kif ngini ana betul ni fis lopon ngada atri tufangan. Actually ku ngami somola met mi mening ni meni sina kemat tot. Sulai yer mi verpali egis lapalo. Sina kaya ran mana kemat kat. Na fakun kiriso bisu campur ran fangat soda. Hubungan amus ngani nutsko kes na ini sina rabun. Asakan naf sakun kadu. Dia berkesan palmenai. Walang musala. Acak libakin na wasibatof fangan. Rats before fangan ni meda bumerna. Kasi laleti batch kasi aman fully appreciate them and meman. And you are rato. Punang presence. You are fair ngani chufangan punang payu chufangan mo sa sanali kuluk. Menamarah man fayu cuman uran cel. Ikanay nang wato ni ara ato sa mona menling amen tikia. Lang ace chufangan. Neni ekalusun ara enman kukut looking for ways around minister to service falitan to someone. You which of us is organ mesuk ngani letip chong mochen rapalan lisfangan igalisata family kod ikeia. Ngeni ame mensen kalusun sorma do eva furry aan het kelder. Oké, hoe je leest op balans?